Ngiyalibingelela abathandekayo ngegama lenkosi uJesu. Sithanda ukumbonga uNkulunkulu ngalikuseni. Sibonga isipho sempilo asipha sona kungela mbadalo. Singakangeni kulizwi lethu lanamhla asicimezeni sikhuleke. Baba wethu othandekayo ohlala ekhaya ezulwini, siyabonga ithuba osipha lona, ithuba lokufunda ilizwi lakho. Sicela Nkosi ukhulume kithi ngalo ukuze sifanele umbuso wakho. Ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Namhla lusuku lokukhuleka lokuzila. Ngizaloyisa ukuthi sikhangele okunye okungavala imthandazo yethu ukuthi ingafinyeleli isihlalo sobukhosi. Sizafunda encwadini kaDuteronomy isahluko 26. Sizafunda amavesi 4 kumbe amavesi 5. Sizaphinda sifunde njalo encwadini kaMalaki ukuthi sisekele indaba yethu esifumanayo encwadini kaDuteronomy isahluko 26. Ngithande ukunika ingxoxo yethu eyalamhla isihloko esithi sona okungavala umthandazo wakho. Okungavala umthandazo wakho. Deuteronomy chapter 26 ivesi 12. Ngiyafunda. Lithi lona ilizwi lenkosi, lapho usuqedile ukunika okwechumi, konke okwechumi kwezithelo zakho ngomnyaka wesithathu, umnyaka wokunika okwechumi, usunike umlevi owemzini, intandane lomfelokazi ukuze badle phakathi kwamasango abo basuthe. Uzakuthi phambi kwenkosi uNkulunkulu wakho, sengikhiphile endlini yami into engcwele. Lami njalo ngakunika umlevi lomzini, intandane lomfelokazi njengayo yonke imilayo yakho ongilaye yona. Ilizwi likaNkulunkulu libeka sobala lokho uNkulunkulu ayekukhangele ukuthi abantu bakhe bakwenze. Uthi nxa usuqede ukwenza lokhu, ngemva kokuba usuyenze lokhu, uzathi kuNkulunkulu wakho. Ngamanye amazwi uMose unika icondition okwakumele umuntu ayigcwalise kuqala engakafinyeleli isihlalo sobukhosi kumbe engakayi kuNkulunkulu. Uthi yena ke uMose lapho usuqedile ukunika okwechumi konke, umlevi owemzini lentandane lomfelokazi sebelokudla emasango abo basuta. Meaning to say, uNkulunkulu ukhangelele ukuthi lokhu ukwenze ungakam-approach, ungakaguqi phambi kwakhe. Yinto uNkulunkulu akhangelele ukuthi le uyenze. Ngamanye amazwi, umthandazo kawusoze uthathe indawo yokuthi ubisele okaNkulunkulu kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi, umthandazo kumele ulandele kumbe umthandazo ukuze ube meaningful, ukuze ube lomutsho, kufanele uyenze into yakuqala. So uthi yena ke lapho usuqedile ukunika okwechumi konke okwechumi kwezithelo zakho ngomnyaka wesithathu, umnyaka wokunika okwechumi, usunike umlevi lomzini lentandane lomfelokazi ukuthi badle phakathi kwamasango abo basuthe. Uzathi phambi kwenkosi uNkulunkulu wakho, sengikhiphile okungcwele endlini yami. Ngakunika umlevi
ngakunika intandane. Ngamanye amazwi nxa ungakakwenzi akawula mvumo bathandekayo yokuthi uye phambi kwenkosi. uMose lapha ubeka icondition, ubeka umumo okumele sibe kuwo singakaguqi phambi kwenkosi kumbe singakaceli phambi kwenkosi. Uzathi ke kuNkulunkulu inkosi yakho, sengibisele okungcwele, akukho endlini yami, ngilalele umlayo wakho, anguyephulanga. Iverse 14 sesithi yona, kangidlanga ukukho ekulileni kwami. Akutsho ukuthi angidlanga okwechumi, angidlanga umnikelo ngesikhathi ngikhala. Uthi phambili futhi angikusebenzisanga ngesikhathi ngifelwe. Yikho akutshoyo nxa isithi angikunikanga abafileyo. Akutshoyo ukuthi angikusebenzisanga ngesikhathi ngifelwe, angikusebenzisanga ngesikhathi ngigula, angikusebenzisanga ngesikhathi ngiswele. Ngamanye amazwi bathandekayo, ilizwi likaNkulunkulu elikutshoyo kithi yikuthi konke lokhu kumele sikwenze singaka approach isihlalo sobukhosi. Konke lokhu kumele sikwenze singakakhulumi loNkulunkulu. Konke lokhu kumele sikwenze singakaceli kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi ukubisela okwechumi, ukunikela iminikelo akuthathi indawo yomthandazo. Umthandazo ngeke uthathe indawo yokubisela imfanelo zikaNkulunkulu kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi singakhuleka sikhuleke, but as long uNkulunkulu engajabuli ngokwenza kwethu kundaba zokubisela okungokwakhe kuye, kutsho ukuthi lemthandazo yethu iba isinengiso phambi kobuso bukaNkulunkulu. Esikufumanayo kulama vesi yilokho, ngeke sikusebenzise okwechumi phakathi kwezinhlupheko. Ungabe ufelwe, ungabe ugulelwa, ungabe ulani okungabe kukuhlukuluza, kawula mvumo yokukusebenzisa. Ungabe ugulelwa, kawula mvumo yokukusebenzisa. So nxa usuyenze eyakho ingxenye, wabisela okaNkulunkulu kuNkulunkulu, sulelungelo lokuthi lawe umlande uNkulunkulu ngesibindi. Utsho kuNkulunkulu uthi, Baba, sengiyenzile eyami ingxenye njengokutsho kwelizwi lakho. Angithathanga okungcwele kwakho ngesikhathi ngiphakathi kobunzima, angithathanga okungcwele kwakho ngesikhathi abantu abami bengelama school fees, angithathanga okungcwele kwakho ngesikhathi ngifelwe ngumfowethu eGwanda, angikuthathanga ngagada ngakho ibhasi, ngiyenze njengokutsho kwelizwi lakho. Kuverse 15 sesithi yena ke, khangela phansi usendaweni yakho yokuhlala engcwele esemazulwini. Ngumthandazo lo, sengiyenzile eyami ingxenye, ngibisele okungcwele, akukho endlini yami, akusekho. Nkulunkulu, khangela uphezulu khona ngapho emazulwini, khangela lapha phansi ubusise uIsrayeli. Ngamanye amazwi bathandekayo, isibusiso sisidinga kuphela ngemva kokuba sesiyenze ethu ingxenye. Isibusiso siyasicela kumlimo ngemva kokuba sesiyenze lokho kumele sikwenze. Kuphi? Ukubisela okaNkulunkulu kuNkulunkulu. Isikhathi esiningi sibona njengani singakhuleka, sikhuleke, sikhale, sibubule, as long indaba yonale singayilungisisi kunkambo zethu zokukholwa. Siba le challenge ngoba akasisoze sibone ukusebenza kukaNkulunkulu empilweni zethu. Ngani? Ngoba kuyabe kule discord ekhona. Umlobi enjayele ukumbala, umlobi othiwa ngu-Ellen G. White, uthi yena encwadini ethiwa Messages to Young People, uthi yena, prayer offered ever so often
and ever so earnestly will never be accepted by God in the place of our tithe. Prayer will not pay our debts to God. Akutshoyo udade kaWhite ukuthi singakhuleka sikhuleke sibili sibubule akusoze kuthathe indawo yokubisela okwechumi lomnikelo kukaNkulunkulu. Umthandazo ngeke ubhadale izikwelede esilazo phambi kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi indaba yokwethembeka bathandekayo iyavala umthandazo. Umthandazo ungafinyeleli isihlalo sobukhosi ngoba uNkulunkulu uyakhonona, ngoba ngokuthatha okwechumi umuntu ayabe kutsho ukuthi uNkulunkulu kakho. So nxa uNkulunkulu engekho then kakula lapho okhuleka khona ngokuthatha lokho okuveza uNkulunkulu empilweni yakho, ngokukuthatha la ngokukusebenzisa oyabe ukutsho ukuthi umnikazi kakho, oyabe ukutsho ukuthi uNkulunkulu kakho. So nxa uNkulunkulu engekho awula lapho okhuleka khona. Kulo okwaziyo bathandekayo okumele sikuzwisise ukuthi ukubisela okwechumi lokukhuleka kuhamba ndawonye. Imthandazo yethu ingaba isinengiso kumlimu nxa sisazi lokho kumele sikwenze kodwa singakwenzi. Ungabopheli inkomo phambi emva kwenqola, leyo nqola kayisoze ihambe. Bophela inkomo phambi kwenqola ukuze inqola idonswe. Umthandazo ngeke uthathe indawo yokwechumi. Bisela izinto zikamlimu kumlimu. Nxa usubisela izinto zikamlimu kumlimu usulelungelo lokukhuleka. Abanye bethu asila mvumo yokukhuleka. Kasilayo ngoba empilweni yakho uNkulunkulu kakho. Manini nginike isibonelo. Siyakwazi ukuthi iBhayibheli lithi okwechumi ngokukaJehova. Okwechumi ngokukaJehova. Kuyafanana lensimu. Insimu eya ingeka Nabothi ya ingeyakhe. U-Ahabi wayengasoze ayithathe leyo nsimu. Lanxa ilizwi lenkosi lisithi insimu kaNabothi yayiseceleni kwephalasi ka-Ahabi yayingathatheki. Yayiseduze kakhulu kodwa yayingathatheki leyo nsimu. Ayengakwenza ukuthi asuse uNabothi ukuze insimu ithatheke. Wamsusa yini? Ye, wamsusa. uNabothi wabulawa. Ngemva kokufa kwakhe u-Ahabi wayenelisa ukuyithatha insimu. Lo Bethsheba laye wayengumka Uriya, wayengathatheki u-Uriya ephila. So ayengakwenza uDavid ukuthi athathe uBethsheba ukuthi abulale u-Uriya. Wakwenza yini? Ye, wasethatheka yini uBethsheba? Ye, ngoba u-Uriya wayengasekho. Lokwechumi ngokaJehova. Kuyini ongakwenza ukuze ukuthathe? Ongakwenza ukuthi kuthatheke okwechumi ukuthi ususe umnikazi wakho. So ungasusa umnikazi wakho kutsho ukuthi kasekho, usulelungelo lokuthatha. So ngamanye amazwi esikufumanayo bathandekayo ukuthi akuthatheki umnikazi ephila, kodwa nxa umnikazi esefile ungakuthatha. Okwechumi ngeke ukuthathe umnikazi ephila. Ungabona usukuthatha kasekho. Yikho ngisithi kawula mvumo yokukhuleka. Why? Ngoba uNkulunkulu kasekho empilweni yakho. Nxa usubisele okaJehova kuJehova, uzakuya kuJehova ukleme ama promises kaJehova.
ukleme izithembiso zikaJehova ngoba wathembisa elizwini lakhe. Nxa usenze eyakho ingxenye, hamba kuJehova, uhamba ulegunya ngoba usuyenzile eyakho ingxenye. Usulelungelo lokuthi kuNkulunkulu, Baba, sengiyenzile eyami ingxenye. Njengokuthembisa kwelizwi lakho, ngicela ungenzele umusa. Nxa usubisele kwaJehova kuJehova, sungaya kuNkulunkulu uthi, Baba, njengokutsho kwelizwi lakho, okwakho angilakho, okwakho ngunikile, sengunikile okwakho, but khangela, abantwana kabasela mali yokubhadala esikolo, abantwana kabala mali exam fee, abantwana bayalamba. Bheka ungapho lapho khona ezulwini, ungibusise. uNkulunkulu bathandekayo is faithful. Iproblem kayikho kuNkulunkulu, iproblem ikithi abantu. Ngani? Ngoba akasimtrusti, ngoba akasimethembi. Kodwa singamethemba, yena umnikazi wezulu lomhlaba ulakho ukuthi athi supply all our needs ngenxa yani yokunotha kwakhe. Siyalahla ukuthula ngokungamnaki kwethu ngoba siyesaba ukuthi simtruste, kodwa singamethemba siyenze lokho akutshoyo elizwini lakhe, uNkulunkulu uzakhangela ephezulu atsho njengokutsho kwelizwi lakhe. Yikho encwadini ke kaMalaki uNkulunkulu ekhuluma lawa mazwi. Yikho uNkulunkulu eletha lesi istembiso ngesethu labantwa bethu, singayenza ethu ingxenye, uNkulunkulu uzakwenza njengokutsho kwelizwi lakhe. Singagcwalisa izimiso zakhe, silelungelo lokuya kuNkulunkulu sitsho njengokukhuluma kwelizwi lakhe. Engani bathandekayo, inkosi ingasiphathisa ngalikuseni sikuzwisise ukuthi uNkulunkulu ngempela uyaphendula imithandazo, kodwa kulama conditions, kulezimiso uNkulunkulu azibekileyo. Lezi izimiso ukuthi asibiseleni okaJehova kuJehova, sibe sesimelela ukubona ukusebenza kwakhe empilweni zethu. kuMalaki isahluko ngeseka 3, uNkulunkulu uthi yena, lethani konke endlini yami lingilinge ukuthi libone kuba angiyikuvula amawindi asezulwini na. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uthi lethani, lingayenza enu ingxenye, lilethe okwami kimi, mina ngizayenza eyami ingxenye. Eyami ingxenye ngeyani? Ngizakuvula amawindi asezulwini. Lethani okweshumi lemnikelo endlini yami, ukuthi kube khona ukudla endlini yami. Indlu kaJehova bathandekayo kayimelanga ayishele, umlevi kamelanga ashele, intandane kayimelanga ayishele, umfelokazi kamelanga ashele. Udla kuphi? Udla kulokho okungokaJehova, okulethwa ngabantu abakaJehova etempelini kaJehova. Nxa belamba kutsho ukuthi lawe ngeke ubusiswe. Icondition yokuthi ubusiswe ukuthi lo mlevi lo mfelokazi basuthe. Bangasutha njengokutsho kwelizwi lenkosi ukuthi lethani kube khona endlini yami. Nxa sokukhona endlini yami, lami ngizakwenza eyami ingxenye. Ngizathini? Ngizavula amawindi asezulwini, ngithulule lize liswele indawo yokukubeka lokho enza libusisa ngakho. So uNkulunkulu bathandekayo unika icondition yokusibusisa kwakhe. Kuyini akufunayo? Yikuthi letha okwami kimi. Nxa usukulethile kimi, usungakhuleka. Nxa ungakakwenzi lokhu, lelungelo lokukhuleka kawulalo, ngoba kawuvumi ukuthi yimi uNkulunkulu empilweni yakho. Bathandekayo, isecret yokuphumelela empilweni yikubisela izinto zikaJehova kuJehova. Isecret enkulu kumbe imfihlo enkulu yokuphendulwa kwemthandazo yikubisela okaJehova kuJehova. Dlala imetsi yakho lomlimo,
ufunelani ukuthatha izinto zika Jehova ufuna ukuinvesta ngemali yokwechumi, ufuna ukuqala iproject yenkukhu ngemali yokwechumi uye woDamatsiyana ayavuke edliwe ngumangoyi, avuke edliwe wonke ngumangoyi. Out of 100 uzafica kusele 50. uNkulunkulu uyekuvezela nje ukuthi hayi kanti ufunelani ukwenza izinto zakho wedwa, yenza lokho kumele ukwenze kuqala, ungakwenza usulanda uJehova. Ngisakhula ngangitshelwa ukuthi inkomo iyafihla ucago, so esasikwenza ukuthi sasisengasichaya kuphela umbele, sichaya kuphela ngoba ifihlile. Sengikhulile sengifike emaplazini ngathola ukuthi hatshi inkomo iyafakelwa ukudla phambi kwayo, ingafakelwa ukudla phambi kwayo idle isuthe. Ucago bathandekayo luyavuza lodwa. In fact yiyo eyabe sidinga abantu ukuthi lingaphi lizensenga, luphuma lodwa ucago, luntshantshaza lodwa. Faka i-condition, meet the conditions ezizakwenza ukuthi uNkulunkulu aziveze empilweni yakho. Ungabeka lawo ama-conditions, uNkulunkulu uzaziveza. Asikhangeleni isibonelo sika-Abraham. Wavuma u-Abraham ukunikela ngendodana yakhe. Esevumile ukunikela ngendodana yakhe, waqansa intaba yaseMoriya esiyanikela u-Isaac. U-Isaac owayezele waba nguye yedwa, wamnikela. uNkulunkulu esezulwini wakhangela ukukholwa kuka-Abraham, ngoba u-Abraham wathi yena enhliziyweni lanxa u-Isaac engafa uNkulunkulu kumele amvuse kwabaphilayo, ngoba uNkulunkulu kumele agcwalise isithembiso sakhe. uNkulunkulu kumele agcwalise isithembiso sakhe ukuthi labo abathembakeleyo isinkwa sabo lamanzi abo baza kufumana. So nxa ngibisela ngisala ngingelalutho, uNkulunkulu kumele asigcwalise isithembiso sakhe. uNkulunkulu wasigcwalisa isithembiso sakhe ku-Abraham esenikele indodana yakhe, ngoba engqondweni ka-Abraham u-Isaac wafa wamnikela. But asiboneni ukuthi kuyini okwayenzakala entabeni. Esenikele indodana yakhe wafika kulevu eyayenza ukuthi uNkulunkulu aziveze. Esefike kuleyo levu uNkulunkulu uthi ku-Abraham, hayi sembonile ukuthi uyangikholwa, uyanithanda ngoba awugodlanga indodana yakho. Bheka emuva uzabona iwundlu. Wathi ebheka emuva wabona iwundlu libanjwe ngempondo esihlahleni. Ngamanye amazwi ngabe kanikelanga u-Isaac wayengasoze abone iwundlu libanjiwe. So wafika kulevu eyayenza ukuthi uNkulunkulu aziveze ukuthi ngempela he is the supplier. Wafika kulevu eyayenza ukuthi uNkulunkulu aziveze. Singathembeka bathandekayo, ngokuthembeka siyafika kulevu eyenza ukuthi uNkulunkulu aziveze empilweni zethu. Lusuku lokukhuleka lokuzila, but zibuze ukuthi izinto ezingcwele kazikho yini endlini yakho. Lusuku lokukhuleka lokuzila, but zibuze ukuthi awukuthathanga yini wakusebenzisa ngezinye indlela, ngoba nxa kunjalo lemthandazo yakho iba isinengiso phambi kaNkulunkulu. Bisela izinto zikaJehova kuJehova. Umthandazo kawuthathi indawo yokwethembeka, lokwethembeka kakuthathi indawo yomthanda, kuhamba ndawonye. Yenza okumele ukwenze kuqala, nxa usukwenzile then ususiya kumlimo. Baba sengenzile yami ingxenye, ngicela ungibusise. Kundaba yokwethembeka kulapho kuphela uJehova athi khona awuke ungilinge, ubone ukuthi angikukubusisa yini, ubone ukuthi angikuvula yini amawindi asezulwini. Bathandekayo, uNkulunkulu uyaloyisa ukuthi ibandla lakhe alibusise. Izinto zinzima kangaka, umumo ungamuhle, uNkulunkulu uyababusisa abantu bakhe. Yikho u-Elijah wayefidwa ngamawabayi ngesikhathi sendlala. Iwabayi inyoni ebukhali yamfida u-Elijah, ngoba uNkulunkulu is faithful. Lingakhohlwa abathandekayo ukuthi uHaga wanatha umthombo enkangala. uNkulunkulu wayenza umthombo waba khona enkangala ngenxa yomntanakhe.
Lingakhohlwa bathandekayo ukuthi uJesu wafida abantu abayi-5,000 izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili. Ngeke ukuzwisise. Lingakhohlwa abathandekayo ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo, uJesu esimkhonzayo, sebegola inhlanzi ubusuku bonke bangabambi lutho. Ekuseni uyababiza esegunjini lomfula. Bantwana, libambe ulutho na? Kuyini esilakho? Bathi asibambanga lutho. Wathi wozani lizokudla. Bafica kulesinkwa lenhlanzi ukuthi uJesu wayekuthethe ngaphi, engelahuka engelani, ngeke sibekwazi. Iproblem kayikho kumlimo, iproblem ikithi. Kanti ngubani owafaka imali emlonyeni wenhlanzi? uPeter efuna imali yokuthi babhadele umtelo. uJesu uthi thatha ihuka, thatha ihuka uye emfuleni. Nxa ukukhangele ungazibuza ukuthi ihuka, mina ngifuna imali wena uthatha ihuka uye emfuleni. Inhlanzi ozayibamba kuqala uyivula umlomo uzafica kule mali. Iyayifakwe ngubani leyo mali? Ngumbuzo esingasoze siwuzwisise. So iproblem kayikho kumlimo. Iproblem ikithi abantu kasimethembi. Kodwa singamethemba, siyenze njengokutsho kwelizwi lakhe, uzavula amawindi asezulwini. Siyenze njengokutsho kwelizwi lakhe, uzalalela esezulwini. Siyenze njengokutsho kwakhe, imthandazo yethu uza kuyilalela ayiphendule. Indaba yokwetshumi lomnikelo iyavala umthandazo wakho. Eminye imkhuleko oyikhulekayo ngawula mvumo yokuyikhuleka, ngoba wena empilweni yakho uNkulunkulu kakho. Bisela izinto zikamlimo kumlimo. Ngemva kokubisela okamlimo kumlimo, uba lelungelo loku approacha isihlalo sobukhosi, ukleme izithembiso zikaNkulunkulu. Umtshela uNkulunkulu ukuthi hayi baba, sengenzile eyakho eyami ingxenye, ngicela lawe uyenze njengokutsho kwelizwi lakho. Inkosi bathandekayo ukayisiphathise, sizwisise le imfihlakalo, siphile ngayo, sizabona isandla sikaNkulunkulu empilweni zethu. Inkosi kayisibusise. Amen.